Azap çekip caşarı acıratıp Süşkün carandardı azap salıp Kaybir ölür caşaşabı Hazır emmi iki jaga gitti kıyla azap kurgur Acırattın kıynap kıyna ayıp payımın Süyümeni sensiz emmi sen gittin Beni nege taştap taştap Biz WhatsApp'tan tanışkan bıcaz dali Bir ok attın jazalik minem kiçe Bir de jolu görü albay Bir de jolu caz albay Bir ok suyum dale cürüt kız göçe Sezim bolon deyt talastan Fasol teri düşkün suret daygan WhatsApp vur bayladı Yedin itsam kalbadı Tarındı bıje tabalbay maylandı WhatsApp'tan men sağa gebim aytamın Sırıtındı bir görügö kamını Yedini itsak karız kalıp alğanı Başta albayım жазууга bir başka söz Bugün joksun çiday albay yıkladı göz Bek tutkan bir kelleң tottonda
Жыттап жатам қалпақтарың сенің атта. Ойбот чучуң ата мені еркелети, китебіңдің ақырына жаз дегенсің. Азыр илхам болдың маға жазуға, баштадым араң төрт сапатта жазуға. Мен үшін сіз асман жер бойну кенен, жылу сөз жұмшақтық бар бізге деген. Көңілін еш орутпай жан адамдың, ай көлдік асыл сапат жатчу терең. Бактылуу балалыгым өзүң менен, аттың аялуу бакыт учкан экен. Бала кезде айырган сизди бизден, ата кебай ажал деген таш бар экен. Ата кебай неге ажал таш бар экен. Koş buldun, koş atake askazom. Uğradı, köp yıl murun dayanar tom. Kaltır bar jagыңа kızıldardı beyiş. Bakka atake, ne şaştın bıcey. Akranыңды көрсөтчү bir кандай элем. Koş atake